kuzura umurimo gwabo kurungi ati abakuru okoreko butashemererwa no babere nibe muri kiremyaka nkaga Uganda yasiye kwetegeka aha mukoro gubatebekanisiza cyayi cya Kibito mu district ya Bunyangabo. Magumbora tubararize we tajya gamba kandi abarwane kabarari kaba abebembeze kabataro bunde baro we bayito bundi tubaro ekitike cyane hati no bakumanya barore ndebe ko kuziriyazi ikarire zirinzira barazikana cyo kugira ngo support manya vendendeze nake kama kumutandikire muti buri muntu akaba supporting muka muri kuri akategwa kuna akawa taroba kubaronda kuri mutsa nje chikabatango kukwati yanga abandi bejo kujoininga turi amana abantu bajyanywe ntaro z'abebembezi no butikirizana zitahiro mu mirimo yabo. Rwezo region niyo mother wihanga lino nemukoro yone yakwene bantu Bunyangabo makubera mu kitoro mu district yazindi cyonga abantu bamaze koraki kumanya robe nabo bakayiguta obanzo yekaguta district coordinator, this is happening, what did we do? Abakuwa nitwenda kuombeka nitwenda obumu division tesha kuombeka. If we are divided we can't do anything. If we are divided we can't develop. When you are a leader for everyone, not for yourself. Abantu by the self-interest. Joshua Masereka umujecero wa mukuru w'ihanga wa district niyemwe ashabire government okutandika kutwara abebembezi ubona okushomesa ubwa cyankwanzi okwenda ngo buri mwebembezi amanye cyane kukora kututunga offices turora abarwani tubarora mu busa ningambira abanyari bange abandi ba RDCs ningambira n'abandi abebembezi b'emyaka mito mteko kuta omubarwani ekitibisi omukoro ogu gushyiriho Jacob Asimwe urukora nka special assistant wa President Museveni nko mugenyi mukuru kandi omukugamba kwe ogwamani agatira hari ebyo government ekozire turiyo tukora basi ekosa amashanyarazi bw'ijoba sora niba kweta kalibura turiyo tukora imotoka bwana zone zikosa amashanyarazi ntabwo base ngo rushanye kora football show ya karita dani yes Gashoka Jonathan Singwire